cya none makuru cy'umunyamakuru mwabyumvise mu kirango nkuko bisanzwe mbande Nyirarukundo Xavera uri kumwe nanjye Jean Daniel Sendayigaye. Jean Daniel twanzikiye ku byanditswe ku Rwanda by'umwihariko mu nkuru y'igihe igira iki igira iti gukora ikosa rimwe buri gihe ukarisabira imbabazi ukarisubiramo ntabwo mbyumva niko Perezida Paul Kagame yabwiye abayobozi igako. Umukuru w'igihugu yabigarutseho ku wa mbere iki cyumweru ubwo yasozaga inama nyunguranabitekerezo y'abayobozi yabereye mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako ikitabirwa n'abayobozi b'uturere ba minisitiri batandukanye ndetse n'abandi. Jean Daniel yasabye abo bayobozi gukurikirana ibibazo by'abaturage bakabikemura bitaba ibyo bakegura kuko imikorere yabo idahwitse bidashobora kugira aho igeze igihugu. Muri iyi nama hagarutswe ku bibazo bikigaragara mu miyoborere birimo imikorere mibi, abayobozi badakorana, serivisi mbi n'ibindi. Mu ijambo rye ritangiza iyo nama, Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yavuze ko raporo y'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB igaragaza ko imitangire ya serivisi igenda isubira inyuma kubera ko yavuye kuri 78.2% hari muri 2023 igera kuri 75.8% muri 2024 naho muri 2025 yageze kuri 71.7%. Abayobozi bari bitabiriye iyo nama babwiye Perezida Kagame ko binenze bakiyemeza kuvugurura imikorere yabo. Umukuru w'igihugu nawe yababajije niba ari ubwa mbere bumvise ibyasuzumwe ibyo kwinenga byashingiweho abantu binenga ndetse n'imyanzuro. Ati ninde hano byumvise bwa mbere? Ubwo ni ukuvuga ngo hari ikindi kibazo kitari kiri mu byo mwinenze, naho wahora winenga ugasuzuma ibitagenda neza byose ku murongo ndetse ugafata ingamba z'uko ibintu bigiye guhinduka, ariko icyo tuvanamo kikaba kubisubiramo. Ubwo haba hari ikibazo ki? Ndashaka ko mumbwira niba ari cyo mwasuzumye. Perezida Kagame yavuze ko abayobozi bahora bakora amakosa bagasaba imbabazi bavuga ko batazongera. Avuga ko atumva ukuntu umuntu akora ikosa rimwe buri gihe. Ati gukora ikosa rimwe buri gihe ukarisabira imbabazi ukarisubiramo ntabwo mbyumva nk'uburyo bw'abantu bakora amakosa mu buryo busanzwe. Biba byabaye ikibazo. Ibyavuzwe na amakosa akorwa buri gihe n'abantu bamwe cyangwa se abantu bamwe binavuza biswa abayobozi. Niba uri muri uyu mwanya nk'umuyobozi ugakora ikosa ukarisubiramo haba hari ikibazo utumva neza ugomba guhindura. Yanavuze ko bitumvikana ukuntu umuntu akora ikosa rimwe n'umusimbuye nawe akazasubira agakora rya kosa. Ati ikibazo kiri muri twebwe Abanyarwanda. Dufite ikibazo kihe? Uko mwicaye hano mwese ntabwo navuga ko mutumva inshingano nibikwiriye kuba bikorwa murabyumva, yewe muranandusha no kubyumva, ariko njye aho bigeze niyo mpamvu mbazi iki kibazo nk'iki. Yatanze ingero ku mishinga igenamigambi rituzuye, avuga ko muri iyo ngeri hari ibintu bifite ikibazo kuko kugena imigambi ntuyihuze n'ibigomba gukorwa udashobora kugira icyo ugeraho cyangwa se nabwo wakigeraho bikaguhenda. Ati bigomba kujyana. Hariho noneho no kutagena imigambi cyangwa se kugena imigambi nabi. Niyo waba wagennye imigambi neza uko bikwiriye ariko utayihuza n'ibikorwa bigomba gukorwa, icyo ni ikibazo cy'umwihariko. Ntabwo ushobora gukora ibintu utateguye imigambi yabyo ngo ugire icyo uvana mu gikwiriye. Yanatanze urundi rugero abaza abayobozi bo mu burasirazuba ku mushinga wagombaga gufasha mu kuhira ugatanga n'amazi ku baturage, abaza icyabuze ngo ibyo byombi bikorwe. Ati ugakurikirana kimwe utakurikiranye ikindi wagera ku mwanzuro gute uguha ibyo wifuza. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Prudence Rubingisa yavuze ko hakozwe igice kimwe cyo kuhira hanyuma habaho kwibagirwa ko hagombaga gutangwa n'amazi ku baturage. Perezida Kagame yahise amubaza impamvu bibagiwe gukora ibintu bifitiye inyungu abaturage. Yabajije icyabuze ngo abantu bafite aho bahuriye n'umushinga bavugane. Ati ubwo murava aha noneho mugiye kuvugana ibintu ntarabona mu myaka 31 ishize. Guverineri Rubingisa yavuze ko kutavugana abayobozi babyinenze bakiyemeza ko bagiye gushyiramo n'umuturage akajya atanga ibitekerezo mu bimukorerwa. Perezida Kagame yamubajije niba kuba byaganirwe bigiye gukemuka ko bigiye kuba ibibazo bigakemuka. Rubingisa nawe ati ni ukuri. Ati ni ukuri. Umukuru w'igihugu yavuze ko hari ikibazo gikwiriye guhindurwa vuba na bwangu, abantu bakareka guhora basubiramo gusa banasaba imbabazi. Yavuze ko abayobozi bibagirwa ibyo bagomba gukora bakibagirwa nabo bagomba kubikorana, babiterwa n'imico mibi kandi kwiyongiyo ngo yiganjemo ubwirasi. Yagize ati impamvu ya mbere mufite imico mibi irimo n'ubwirasi, iki gihugu cyanyu muzagisenya. Murabirasi kandi mwiratana ubusa. Mwiratana iki? Abayobozi muri hano mwiratana iki? Perezida Kagame yavuze ko niba abayobozi bemeye kujya mu nzego z'ubuyobozi batagomba guhunga inshingano, ko ahubwo bakwiriye gukora bitaba ibyo bakajya ahandi bagakora ibyo bashaka. Xavera duhindura ingingo. Ambasaderi Bazivamo yasabye urubyiruko rubarizwa mu muryango wa RPF Inkotanyi gukoresha neza imbuga nkoranyambaga.
bagaragaza neza ukuri, barwanya amacakubiri n'ibinyoma kandi barinda isura y'igihugu. N'ubutumwa yahaye abarenga 2,000 bitabiriye inama nkuru ya gatandatu y'urugaga rw'urubyiruko rushamikiye ku muryango wa RPF Inkotanyi yabaye ku cyumweru hari tariki 22 z'uku kwezi kwa gatatu. Jean Daniel, umunyamabanga mukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi, ambasaderi Christophe Bazivamo, yabwiye urwo rubyiruko ati tubitezeho impinduka zihuse mu iterambere rirambye, ariko ku rundi ruhande ntimugire impungenge, nk'abanyamuryango ba RPF Inkotanyi twiteguye gufatanya namwe kugira ngo mukore inshingano zanyu. Yakomeje agira ati ku mbuga nkoranyambaga mubaho hirya no hino turabasaba kuba intangarugero, mukagaragaza ukuri, mwirinde ibibi bizikorerwaho, murinde isura y'igihugu cyacu, murwanye ibinyoma n'amacakubiri, kandi mukoresha izo mbuga nkoranyambaga neza nk'intwaro yo kubaka no guteza imbere u Rwanda. Yasabye urubyiruko kandi kurangwa n'imyitwarire myiza muri sosiyete barimo, ati mujye mwibuka aho muri hose, haba imbere mu gihugu no mu mahanga, ko muranga u Rwanda. Aho mwaba muri hose muranga u Rwanda. Imyitwarire yanyu, imvugo n'ibikorwa byanyu bigomba kurangwa n'ubunyangamugayo, ubupfura, ubwitange, gukunda umurimo n'urukundo rw'igihugu. Duhindura ingingo nanone. Jean Daniel, guverinoma yamaze impungenge abaturage batanyuzwe n'imisanzu mishya ya mituelle de santé. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yatangaje ko amavugurura yakozwe ku mafaranga y'ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé atagamije gushyira umutwaro uremereye ku baturage. Yizeza ko abafite ibibazo bazegerwa bagafashwa. Yabigarutseho ejo bundi kuwa kane ubwo yari mu nteko ishinga amategeko imitwe yombi, havuga ku bikorwa bya guverinoma bigamije kwita ku muturage, nk'uko byagarutsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye byaha mu Rwanda, birimo Imvaho Nshya, The New Times, Kigali Today, La Une, Le Canapé n'ibindi bitandukanye. Jean Daniel, Minisitiri w'Intebe yasobanuye ko mu rwego rwo kubakira ubushobozi ubwisungane mu kwivuza hongerewe umusanzu umuturage yatangaga. Ati mituweli yatumye abanyarwanda benshi batinyuka kujya kwa muganga hakiri kare. Turishimira ko abanyarwanda bagera kuri 88% bari muri ubu bwishingizi. Iyi gahunda yatangiye buri muturage asabwa gutanga 1,000 mu 2011, aza kuzamurwa ashyirwa ku 3,000 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko inkuru igezweho nuko yongeye kuzamurwa Xavier. Amafaranga ya mituweli de santé niyo tuvuga. Abo ku rwego rwa mbere bishyurirwa na leta 100%, abo ku rwego rwa kabiri bo bakishyura 3,000 by'amafaranga y'u Rwanda, ku rwego rwa gatatu bishyura 5,000, abo ku rwego rwa kane bakishyura 8,000, naho ku rwego rwa gatanu bakishyura 20,000. Jean Daniel, hashingiwe kuri systemu imibereho bigaragara ko leta yishyurira abadafite ubushobozi bangana na 6.89%. Abazajya batanga 3,000 by'amafaranga y'u Rwanda, leta ikabatangira amafaranga 1,000 bangana na 23%. Abishyura amafaranga 5,000 barenga 35%. Abazajya batanga 8,000 bangana na 26%, mu gihe abatanga 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda bangana n'8%. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yasobanuye ko kuba ku ndwara zisanzwe zishingirwa harongewemo izisanzwe zibasira abanyarwanda nka kanseri, gusimbuza impyiko, kubaga umutima, kubaga amagufa n'umugongo, guhabwa insimburangingo n'inyunganirangingo ndetse n'urutonde rw'imiti byazamuye ikiguzi cy'ubu bwishingizi. Yagaragaje ko kuva mu myaka 10 ishize amafaranga ikigega cya mituweli cyakoreshaga yikubye inshuro zirenga 2, aho yavuye kuri miliyari 39 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka wa 2015-2016 agera kuri miliyari 98 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2024-2025. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yakomeje agira ati twese nk'abanyarwanda ubuzima bwacu nitwe bureba, kuko tuzi neza ko akimuhana kazi imvura ihise. Xavier, Minisitiri w'Intebe kandi yasobanuye ko kwiyongera ko amafaranga ya mituweli de santé bitagamije gushyira umutwaro uremereye ku baturage. Yizeza ko abafite ibibazo bazegerwa maze bagafashwa. U Rwanda rwagaragaje ko ibitero Iran ikomeje kugaba ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bikwiriye guhagarara, ubusugire bw'ibihugu bukubahwa kandi abasivile n'ibikorwa remezo byabo bikabungwabungwa. Ni inkuru y'igihe ivuga yuko ari icyemezo u Rwanda rwatangaje kwa gatatu y'iki cyumweru, bivugirwa i Geneve mu Suisse ubwo akanama k'uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye kaganiraga ku mwanzuro wo kwamagana ibikorwa byatangijwe na Iran ku bihugu birimo Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Arabia Saudite na Jordania. Iran ishinjwa gushotora ibi bihugu kuko kuva tariki 28 z'ukwezi gushize kwa kabiri ubwo yatangiraga kugabwaho ibitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Israeli mu kwihimura, nayo yatangiye kugaba ibitero kuri ibyo bihugu mu burasirazuba bwo hagati, aho ibishinja gukorana n'abayirwanya ari bo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli, ndetse no gucumbikira ibigo bya gisirikare by'abanyamerika. Ni ibitero byibasiye ibikorwa remezo by'abasivili birimo amahoteli n'ibibuga by'indege. Iran kandi irashinjwa ubushotoranyi hashingiwe ku cyemezo yafashe cyo gufunga inzira
inzira ya Hormuz inyuzwamo 20% y'ibikomoka kuri peteroli bijya hirya no hino ku isi ni icyemezo gikomeje kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'isi yose. Ubwo hatorwaga uyu mwanzuro wo kwamagana ibi bikorwa bya Iran, u Rwanda rwagaragaje ko rubushyigikiye. Umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda mu Busuwisi no mu mashami ya Ronari Geneve Hedmond Tubanambazi yagaragaje ko u Rwanda ruhangayikishijwe n'iyi ntambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwo hagati. Tukomeze n'iki kiganiro Xavera tujya muri iyi nkuru yo muri Kigali Today igira iti Perezida wa Repubulika Paul Kagame yamaganye abihisha inyuma y'amadini n'amatorero bakambura abaturage akenshi biyita ibyo batari byo, avuga ko ibyo bidakwiye mu Rwanda. Mu gihe ho bati Perezida Kagame yashimangiye ko guha umurongo amadini bitandukanye no kuyatoteza. Ibi Perezida Kagame yabigarutseho ku wa gatatu w'iki cyumweru ubwo yaganiraga n'abayisilamu bo mu Rwanda mu busabane bujyanye no gusoza igisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa Ramadan bari bamazemo ukwezi kose. Xavera, Perezida Kagame yagize ati iki? Atugasanga umuntu yihisha inyuma y'idini, inyuma y'itorero, ashyizeho ikintu kigamije inyungu ze no kwambura abandi. Ushatse wese agashyiraho ikimeze nka bariyeri, ugahagarika abantu, ukabeshya icyo uri cyo, ukabambura umutungo wabo. Ntabwo rero bikwiriye kuba bikorwa mu idini iryo ari ryo ryose. Yagaragaje ko idini riberaho kugira ngo rikore akazi k'inyigisho ku baturage, ribafasha mu mibereho yabo ya buri munsi, irimo uburezi, ubuzima n'ibindi. Ati ibyo nibyo bikwiriye kuba bikorwa kandi ibyo bitandukanye no gutoteza amadini cyangwa amatorero. Ntabwo ari ukwambura abantu ngo bibabuze ubuzima, bibambura ibyabo. Abantu bake bikize abari bo batera imbere. Yunzemo ati ibyo byarabaye mu madini yose no mu matorero, niyo mpamvu leta yavuze iti reka twumvikane namwe. Ubundi hari ibintu biba bigomba gukurikizwa byubahwa kugira ngo akazi gakorwe neza. Hanyuma wa wundi ushinga idini mu gitondo rikirirwa risahura amanywa yose, byagera nimugoroba ukabura aho ririgitiye, ibyo ntabwo biba bikibaye idini, biba byabaye ikindi kintu. Perezida Kagame akomeza avuga yuko abantu bamwe bumvise ubwo buryo bw'imikorere ya leta babyumvise nabi bakabyita gutoteza amadini. Ati amadini n'amatorero ibyo ashinzwe ubundi birumvikana, nta n'udakwiye kubishyigikira, ariko kugira ngo bigende neza muri ayo madini ubwayo n'amatorero akwiye kubanza agakora neza, agakora ibikwiriye kuba bikorwa. Yakomeje agira ati hari abantu bake babyumvise nabi batangira kuvuga ko u Rwanda rutoteza amadini n'amatorero. U Rwanda akazi kacu, politiki yacu, imyumvire yacu no gushyira ibintu mu buryo bukwiye. Ntawe tubuza amahoro na busa. Perezida Kagame yibukije abayisilamu gukomeza inzira y'iterambere kandi ko igihugu kizakomeza kubashyigikira kibatera inkunga. Twanzura ibyanditswe ku Rwanda tubyanduriye kuri iyi nkuru yo mu gihe ifite umutwe ugira uti umunsi umuyobozi w'ingabo mu Ruhengeri atsembera Perezida Habyarimana wamusabaga kwica imfungwa za politiki. Iyi nkuru igaterura ivuga ko Liyetona Koloneli Uwihoreye Charles wari umuyobozi w'ingabo muri Perefegitura ya Ruhengeri mu mwaka w'1991 yahawe amabwiriza n'uwari umukuru w'igihugu Habyarimana Juvenali yo kwica imfungwa za politiki zari zafungiwe ngo bizitirijwe inkotanyi, aratsemba ahitamo kutumvira abamukuriye aho kumena amaraso y'inzirakarengane. Iyi nkuru inaboneka ku muyoboro wa Enjoy Africa TV. Uwo mugabo yatabarutse muri 2009 azize uburwayi. Mbere yo kwitaba Imana nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94 yabaye umwe mu boherejwe mu butumwa bwo kugarura amahoro mu ntara ya Darfur muri Sudani. Mu buhamya yasize yanditse yagaragaje uburyo kwitandukanya n'umugambi w'ingabo za Habyarimana wa jenoside byaje gutuma afungwa bamushinja kuba icyitso cy'inkotanyi. Ubwo buhamya bwo kuri Enjoy Africa TV bukavugwa n'uwitwa Karutubusa Alphonsine bugaragaza ko ubwo Liyetona Koloneli Uwihoreye yarahagarariye ingabo mu Ruhengeri, urugamba rwo kubohora igihugu rumaze gutangira, hoherejwe ingabo z'Abafaransa ngo ziharinda ariko zihamara igihe gitoya. Bukomeza bugaragaza ko mu gitero cy'inkotanyi cyari kigamije kubohoza imfungwa za politiki zari zifungiye muri gereza ya Ruhengeri, aribwo yanze kumvira amabwiriza y'abamukuriye bashakaga kwamena amaraso. Nyuma Habyarimana yaje kuvugira ijambo kuri Radio Rwanda icyo gihe nyine ribwira abanyarwanda ko Liyetona Koloneli Uwihoreye hariwe watumye inkotanyi zigera mu Ruhengeri, ndetse noneho akorerwa dosiye ariko kuko itari ikurikije amategeko bituma ajya mu nkiko ndetse aratsinda. Yakomeje agaragaza ko ku mugoroba w'uwo munsi wo ku ya 22 Mutarama 1991 yaje kumenyeshwa ko yimuriwe i Kigali, nyuma ajya gufungirwa muri gereza yitwaga 1930 cyangwa PSK, ariyo gereza nkuru ya Kigali, afungwa adakorewe dosiye ndetse ahamya ko yashoboraga kwicwa igihe icyo ari cyo cyose. Ubwo buhamya bukomeza bugaragaza ko Liyetona Koloneli Uwihoreye yakomeje kubaho mu buzima bubi butamworoheye kugeza muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94 abasha guhungira mu Burundi n'umuryango we. Nyuma kandi yaje guhungira mu Bufaransa, ariko agenda yamaze kumenyesha FPR inkotanyi ko yiteguye gukorana nayo, bituma mu kwezi kwa 7 1994 ahunguka. Ngayunguko.
turacyabasomera ibyasohotse mu binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye byo muri iki cyumweru. Jean Daniel, reka twerekeze hanze y'u Rwanda duhereye kuri iyi nkuru y'ubuzima muri Afurika. Umuyobozi mukuru w'ikigo cya Afurika CDC gikumira kikanarwanya indwara z'ibyorezo Dr Jean Kaseya ati dushaka ko indwara zacu zajya zivurwa mbere na mbere n'abanyafurika. Iyi nkuru yo ku rubuga rwa RFI ikomeza ivuga yuko ibi Dr Kaseya yabitangaje nyuma yo kubona ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hagaritse inkunga mu by'ubuzima zahabwaga byinshi mu bihugu byo hirya no hino harimo n'ibyo kuri uyu mugabane wa Afurika. Izi nkunga zanyuzwaga mu kigega cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitaga ku iterambere mpuzamahanga USAID. Ubutegetsi bwa Trump bwagisheshe mu mwaka ushize mu rwego rwa politiki yo gushyira imbere inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, politiki Trump yise America First. Gusa guhera mu mpera z'umwaka ushize Jean Daniel, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangije ubundi buryo bwo gufasha mu mikoro inzego z'ubuzima zo muri Afurika binyuze mu masezerano mashya hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu runaka. Ibihugu bibarirwa muri 20 bya Afurika birimo n'u Rwanda byamaze gushyira umukono kuri ayo masezerano. Nanone ariko hari bimwe mu bihugu nka Zimbabwe na Zambia byakimanza ayo masezerano mu by'ubuzima bivuga ko ateye icyugazo ubwigenge bwabyo mu kwifatira ibyemezo. Mu kiganiro Dr Kaseya wa Africa CDC yagiranye na RFI yashimangiye ko intego bafite mu buzima ari ukureba uko abanyafurika bakwigira ubwabo bakishakamo ubushobozi ndetse n'indwara zabo zikitabwaho mbere na mbere nabo. Ati indwara n'udukoko dutera indwara byo muri Afurika bigomba kuvurirwa ku mugabane wa Afurika ubwawo binyuze cyane cyane mu kwikorera inkingo n'imiti mu rwego rwo kurushaho guhangana n'ubwiyongere bw'indwara z'ibyorezo. Savera, dukomereze muri iyi nkuru ivuga ko Ukraine ishaka kwifashisha gazi yo muri Mozambique kugira ngo izibe icyuho yatewe n'intambara yatumye itagishobora kwitunganyiriza gazi ihagije aho muri Ukraine. Muti murabikura hehe? Turabisoma muri African News na Club of Mozambique. Ibyo kugura gazi rero muri Mozambique, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabiganiriye kuri telefone na mugenzi we Daniel Chapo hari kuwa mbere y'iki cyumweru. Mu gihe Daniel Chapo yagaragaje ubushake bwo kudanangira ufatanye mu nzego zirimo ubuhinzi, ingufu, ubucuruzi n'amahugurwa, Volodymyr Zelensky we yasobanuye adaciye ku ruhande ko baganiriye ku buryo Ukraine yavana gazi mu gihugu cye cya Mozambique. Naho kubirebana n'iyi gaze Jean Daniel, guhera muri 2022 Mozambique yatangiye kugitunganya gaze nyine. Mu mwaka wakurikiyeho umushinga w'iki gihugu wo gutunganya iyo gaze wafashije kohereza mu mahanga toni 2.5 miliyoni z'iyo gaze. Gusa kuyingano ijyanwa hanze y'igihugu iracyari ntoya ugereranije n'iyoherezwa mu mahanga n'ibihugu bya Algeria na Nigeria. Buri kimwe muri ibi ngibi ngo cyoherezayo toni miliyoni hafi 13 za gaze. Iyi nkuru Savera yanzura ivuga ko Mozambique iza ku mwanya wa gatatu mu kugira gazi nyinshi itaratunganywa muri Afurika. Byitezwe ko umushinga wa Total Energy wo gutunganya gazi mu ntara ya Cabo Delgado iherereye mu majyaruguru y'icyo gihugu uzafasha mu kongera umusaruro wa gazi. Nubwo uwo mushinga wasubukuwe mu ntangiriro z'uyu mwaka, haracyari impungenge z'umutekano muke muri iyo ntara yari yarigabijwe n'ibyihebe by'intagondwa za Kisilamu guhera muri 2017. Nanone ariko guhera muri 2021 inzego z'umutekano z'u Rwanda zoherejweyo kujya guhangana n'ibyo byihebe. Ireka ibyo tubireke Jean Daniel. Kuwa gatatu w'iki cyumweru umuryango w'abibumbye wemeje icuruzwa ry'abacakara b'abanyafurika ko ari icyaha gikomeye kibasiye inyokomuntu. Inteko rusange ya Loni niyo yatoye umwanzuro urebana n'iyo ngingo, ukaba warashyigikiwe n'ibihugu 123 urwanywa n'ibihugu bitatu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel na Argentine, naho ibindi 52 byarifashe. Muri ibi byifashe harimo Ubwongereza na bimwe mu bihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nk'uko byanditswe na RFI, Jeune Afrique, Le Monde, African News n'ibindi. Xavier, na Jeune Afrique yanditse ko ubucakara bwakorewe abanyafurika bwatangajwe na Loni ko ari icyaha gikomeye kurusha ibindi byose byakorewe inyokomuntu. Iyi Jeune Afrique yarandibajije iti niba ubucakara ari icyaha gikomeye kurusha ibindi byakorewe inyokomuntu, kuki muri Loni ibihugu by'Uburayi byiyemeje kudatora mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahisemo oya? Icyo ni ikibazo. Umushinga w'uyu mwanzuro wagejejwe muri Loni n'igihugu cya Ghana kibishyigikiwemo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Muri uru rugamba Ghana yajyanye icyizere cyo kugera ku mwanzuro ufungura inzira yo gusabwa imbabazi, guhabwa impozamarira no kugera ku butabera bwifuzwa n'abagizweho ingaruka n'ubwo bucuruzi bw'abacakara bavanwaga muri Afurika bakambutswa inyanja ya Atlantique bakajyanwa mu bice bitandukanye byo ku mugabane wa Amerika. Perezida wa Ghana John Dramani Mahama wigiriye New York ku cyicaro gikuru cya Loni akitabira inteko
rusange y'uyu muryango yamaganye ubunyamaswa bwakozwe mu gihe cy'ubucakara. Yibukije ko urwo rugomo rwashobotse kubera ko abanyafurika bamaze kugirwa abacakara bafatwaga nk'ibintu aho gufatwa nk'ibiremwa muntu. Ubwo bucakara bwabaye hagati y'umwaka w'1501 n'umwaka w'1867. Muri icyo gihe kikaba kabaye imyaka 400. Abanyafurika barenga miliyoni 12 nibo bambukanywe inyanja nini ya Atlantique bajya muri Amerika no mu birwa byo muri iyo nyanja. Abarenga miliyoni 1 bakaba baraburiye ubuzima bwabo muri iyo nyanja ya Atlantique. Xavera, muri make umwanzuro watowe na Loni ku icuruzwa ry'abacakara bo muri Afurika wanyuze ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba ari nabyo byahuye n'akaga gakomeye ko gushimutwamo abantu, ndetse wanakiriwe neza n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri rusange, ndetse kandi n'u Rwanda rwatoye ruwemeza. Xavera, duhindura ingingo. Ambasaderi wa Chad mu Bufaransa Madame Amina Priscille Longo ati impamvu isi ikeneye umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF. Nk'uko byanditswe na Jeune Afrique hamwe na Chad Info, hari tariki 20 z'uku kwezi kwa gatatu ubwo hizizwaga umunsi mpuzamahanga wa francophonie, maze ambasaderi Amina Priscille Longo agaragaza akamaro k'uburezi mu gutegura no gukomeza uruhare rw'urubyiruko mu kubungabunga amahoro mu isi tuje kurushaho. Amina Priscille Longo yakomeje avuga ko francophonie ari urubuga rwo kungurana ibitekerezo hagati y'ibihugu byasanze umubano w'umuco byagiye byubaka ushobora kuba intambwe yo gushinga umuryango ufite icyerekezo rusange. Byinshi muri ibyo bihugu ni byahoze bikolonizwa n'Ubufaransa. Ubwo hizizwaga umunsi mpuzamahanga w'ururimi rw'igifaransa, rero umunyamabanga mukuru wa OIF Madame Louise Mushikiwabo ari nawe uyoboye uyu muryango guhera muri Mutarama 2019 yishimiye intambwe imaze guterwa n'ururimi rw'igifaransa aho ruri ku mwanya wa 4 mu ndimi zivugwa cyane mu isi inyuma y'Icyongereza, Ikimandarin, abandi bita Igishinwa n'Icyesipanyol. Abumva bakanavuga ururimi rw'igifaransa ku migabane 5 y'iyi si bageze kuri miliyoni 396. Afurika ifite umwihariko wo kwiharira abangana na 65% byabo barwumva bakanaruvuga. Igifaransa kandi kiza ku mwanya wa 2 mu ndimi z'amahanga zigishwa ku isi, aho kuri ubu habarurwa abanyeshuri biga igifaransa miliyoni hafi 170. Mu gukoreshwa kuri murandasi ariyo internet, igifaransa kiza ku mwanya wa 4 ku isi. Hakurikijwe umuvuduko igifaransa kiriho muri iki gihe Jondaniye hateganywa ko bizageza mu mwaka w'2050 kivugwa n'abantu miliyoni 590, kandi 90% byabo bazaba bari kuri uyu mugabane wa Afurika. Xavera, ubutegetsi bwa Guinea Equatoriale bwasabye abaturage kwishakamo umusanzu wa mikoro kugira ngo hategurwe neza uruzinduko rw'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo wa 14 azahagirira mu kwezi gutaha kwa 4 nk'uko byanditswe na RFI, The Herald na News 24. Twahinduye ingingo. Nibyo kandi ibyo bitangazamakuru rondoye bikandika ko ari rwo ruzinduko rwe rwa mbere rwo mu mahanga azaba yiteguriye kuva yasimbura Papa Francis umwaka ushize, aho mpera zawo Papa Leo wa 14 yasuye Turukiye na Libani nk'uko byari byateganyijwe n'uwo yasimbuye. Muri Afurika, Papa Leo wa 14 azahagera mu ruzinduko rw'iminsi 10 azatangirira muri Algeria ku itariki 13 z'ukwezi gutaha kwa Mata, ari nawe Papa wa mbere uzaba usuye icyo gihugu cyiganjemo abo mu idini ya Islamu. Azahava akomereza muri Angola, Cameroon na Guinea Equatoriale, aho azarusoreza ku itariki 23 Mata 2026. Mu gihe habura rero igihe kitageze no ku kwezi ngo atangire urwo ruzinduko rwe muri Afurika, guverinoma y'icyo gihugu cya Guinea Equatoriale yabwiye abaturage ko kugira ngo batazabanyuzamo ijisho buri wese yakwisakasaka agatanga uko yishoboye, ariko imyiteguro ikaba nta makemwa. Aniho yasabye abatanga impano kuzitanga, ishishikariza abantu kugura imyambaro iriho ifoto ya Papa Leo wa 14 ndetse no gukata ku mishahara y'abakozi ba leta n'abasirikare. Gukata kuri iyo mishahara ngo byatangiranye no kwezi gushize kwa 2 ahavanwaho guhera ku masefa 20,020 kugeza ku 55,055 by'amasefa, aribyo 51,051 kugeza ku 141 mu mafaranga y'u Rwanda. Xavera, Umunyarwanda tumushyitsa arisha imbuto. Nanone ariko abo bafonksioneri nabo mu nzego z'umutekano Jondaniye bo bonyine basabwe kugira icyo bigomwa, kubera ko n'abanyeshuri cyane cyane abo muri za kaminuza n'amashuri makuru nabo basabwe kugira icyo bagerura kuri za buruse bahabwa. Buri munyeshuri na buri mwarimu basabwe gutanga nibura 10,000 by'amasefa, aribyo 225 mu mafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe umwambaro uriho ifoto ya Papa Leo wa 14 aho muri Guinea Equatoriale ugurishwa 10,000 by'amasefa ahwanye n'amayero 15 cyangwa se 225 by'amanyarwanda.
uwo mwambaro ugomba kuba uherekejwe n'ibindi biriho ifoto ya papa nk'umutaka, ingofero, umuswari, agakapu n'akantu ko kwihungiza. Mu gihe Ubufaransa butegura inama y'ibihugu 7 bikize cyane ku isi, inama izwi nka G7, hakomeje kuvugwa byinshi kuko Afurika y'Epfo itaratumiwe muri iyo nama iteganyijwe mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, ikazabera nyine mu Bufaransa. Afurika y'Epfo ihamya ko igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aricyo cyatumye Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa aburizamo ibyo gutumira mugenzi we Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Gusa Ubufaransa ntabwo bikozwa. Jean Daniel muri Le Monde bati Afurika y'Epfo ivuga ko itatumiwe mu nama ya G7 izabera mu Bufaransa nyuma y'igitutu bwashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Africa News bati kudatumirwa kwa Afurika y'Epfo mu nama y'abagashize ya G7 parihakana ko byatewe n'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri France 24 bati Afurika y'Epfo yari yabanje gutumirwa, yaje guhezwa mu nama ya G7 iteganyijwe mu kwezi kwa gatandatu mu Bufaransa. Muri RFI bati inama ya G7 Ubufaransa buvuga ko butigeze bwemera gushyirwaho igitutu na kimwe ku bijyanye no kudatumira Afurika y'Epfo. N'ibindi binyamakuru birimo Libération, Le Point, Paris Match, The Africa Report ndetse na BBC News Africa byanditse ko Ubufaransa na Afurika y'Epfo bikomeje kutavuga rumwe ku mpamvu zatumye ku munota wa nyuma Afurika y'Epfo ivandirwaho ubutumire bwayo muri iyo nama ya G7 izabera hitwa Evian ku matariki ya 15, 16 na 17 Kamena uyu mwaka. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot yabwiye itangazamakuru ko Afurika y'Epfo bayisimbuje igihugu cya Kenya mu rwego rw'akazi ibihugu byombi bifatanyije ko gutegura inama izaba mu kwezi kwa gatanu ikazahuza Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika. Afurika y'Epfo n'abandi bantu batandukanye bagahamya ko kudatumirwa byatewe n'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Vincent Magwenya uvugira Presidansi ya Afurika y'Epfo abyemeza nta guca ku ruhande, nawe akabishingira ku mubano utari mwiza hagati y'igihugu cye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva Donald Trump yasubira ku butegetsi mu ntangiriro z'umwaka ushize. Trump yakunze gushinja guverinoma ya Afurika y'Epfo gutoteza abahinzi b'abazungu no kuba Afurika y'Epfo yaratanze ikirego mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC ruherereye Irahe mu Buholandi gishinja Israel gukora jenoside mu ntambara yayo yo muri Gaza. Uwo mwuka mubi kandi wanagaragaye ubwo Trump yangaga kwitabira inama ya G20 ihuza ibihugu 20 bya mbere bikize mu isi yabaye mu kwezi kwa 11 mu mwaka ushize kabere Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Kuva icyo gihe Trump yanavanye iki gihugu mu mirimo yose y'iryo tsinda rya G20 riyobowe muri uyu mwaka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Presidansi ya Afurika y'Epfo ikibutsa ko muri iyo nama ya G20 iheruka Perezida Macron w'Ubufaransa ari we ubwe witumiriye Ramaphosa kuzitabira inama ya G7 itaha. Imirimo y'iyi nama ikaba inatumirwa muri bindi bihugu nk'aho muri uyu mwaka hatumiwemo Brazil, Ubuhinde na Korea y'Epfo. Presidansi ya Afurika y'Epfo ikavuga ko nubwo batatumiwe bitazagira icyo bihungabanya mu mubano w'iki gihugu n'Ubufaransa. Vincent Magwenya yongeyeho ko uko byagenda kose Jean Daniel bazakomeza kubana neza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umubano wa diplomasi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika y'Epfo wari uhari imbere y'ubutegetsi bwa Trump kandi uzanarokoka n'iyi manda ye ya kabiri. Naho iyi nama ya G7 izahuriza hamwe abayobozi b'ibihugu 7 bikungahaye ku nganda ari by'Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubuyapani, Ubwongereza, Ubutaliyani n'Ubudage. Bazaganira ku kijandani. Bazaganira cyane ku ngingo zirimo umutekano, ikoranabuhanga n'iterambere. Nibyo ngibyo. Muri Sudani y'Epfo tariki 26 z'uko kwezi kwa gatatu umwaka umwe wari wuzuye neza ubaza umunsi ku wundi, Vice Perezida wa mbere Riek Machar hatawe muri yombi afungirwa mu rugo ruherereye mu murwa mukuru Juba. Nkuko byanditswe na Sudan Tribune, The East African News na RFI, ifatwa rye ryatumye hayoyoka amasezerano yo gusaranganya ubutegetsi yagiranye n'uruhande rwa Perezida Salva Kiir muri 2018 ubwo bemeranyaga guhagarika intambara y'amasasu yari imaze imyaka 5 ibashyamiranyije igahitana abantu barenga 400,000. N'ubu rero hashize imyaka 8 iyo ntambara ihagaze, impungenge ni zose ku gihugu cya Sudan y'Epfo cyasubira mu icuraburindi. Umwaka umwe rero urashize Riek Machar agifunzwe ndetse n'urubanza rwe ruracyakomeje aho ashinjwa ubugambanyi n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Areganwa n'abandi bantu 7 bo mu buyobozi bukuru bw'ishyaka rye rya SPLM-IO. Abayoboke ba Machar bavuga ko urubanza rwe rushingiye ku mpamvu za politiki zo gushaka kumwigizayo. Ni mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu azaba abaye bwa mbere muri icyo gihugu cya Sudan y'Epfo yateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka wa 2026 nkuko bikubiye mu masezerano
amasezerano y'amahoro yo muri 2018 nubwo ayo matora yagiye asubikwa inshuro nyinshi. Sudani y'Epfo ikaba imaze imyaka hafi 15 yigenga nyuma yo kwiyomora kuri Sudani muri 2011. Reka ibyo tubireke. Mu gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cy'isi kibura amezi make ngo gitangire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique, igihugu cya Congo Kinshasa kizacakirana na Jamaica ku mukino wa nyuma wo guca mu kayunguruzo ibyiswe barrage mu ndimi z'amahanga. RFI yanditse ko Jamaica igeze ku mukino wa nyuma yo gutsinda Nouvelle Calédonie igitego kimwe ku busa mu mukino wabaye ejo bundi ku wa kane ahitwa Guadalajara mu gihugu cya Mexique. Umukino wa nyuma wo mu kayunguruzo uzaba ku wa kabiri cyumweru gitaha. Izatsinda hagati ya Congo Kinshasa na Jamaica izahita yuzuza amakipe yo mu itsinda rya 11 ari ryo K ririmo Colombia, Portugal na Uzbekistan. Kuri iyi nshuro iki gikombe cy'isi kizitabirwa n'amakipe 48 jondoniye. Aksavera twanzurire mu nkuru zidasanzwe. President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeje kwandika amateka mu gihugu cye kuva yasubira ku butegetsi mu ntangiriro z'umwaka ushize. RFI dukesha iyi nkuru yanditse ko nyuma yo kwemererwa guhindura amazina y'inyubako za leta akaziyitirira nk'iya Kennedy Center isigaye yitwa Trump Kennedy Center, ubu noneho Donald Trump agiye kuba perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ufite isinya ye ku note z'amadolari y'Amerika. Ejo bundi ku wa kane nibwo byatangajwe ko inoti za mbere nshya z'amadolari 100 ziriho umukono cyangwa se isinya ya Trump zizatangira gucapwa mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Ni mu gihe izindi noti nshya z'amadolari ziriho iyo sinya ya Trump zizajya zisimburanwa mu bihe byo kuzisohora. Guhera mu 1861 kuri izo noti z'amadolari y'Amerika habaga hariho amasinya ya Minisitiri w'Imari na Minisitiri w'Ubukungu. Kukiza impinduka ubundi jondoniye. Ku baba bibaza batyo, Minisitiri w'Imari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Scott Bessent abasubiza agira ati nta buryo buhambaye twabona bwo kugaragaza no guha agaciro ibikorwa by'indashyikirwa igihugu cyacu cy'igihangange cyagizeho ndetse n'ibyagizweho na Perezida Trump nko gushyira izina rye ku noti z'amafaranga yacu ariyo madolari y'Amerika. Iyi nkuru yanzura yibutsa ko ku itariki 19 z'uko kwezi Komisiyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe iby'ubugeni kabigizwe n'abashyizweho bose na Trump yatanze uburenganzira bwo gucapa muri zahabu igiceri kiriho ifoto ya Trump. Trump ni perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva muri Mutarama umwaka ushize. Yanabaye uwa 45 guhera muri Mutarama 2017 kugeza muri Mutarama 2021. Perezida wa mbere w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni George Washington, yagitegetse kuva mu 1789 ageza mu 1797. Xavier ngayo nguko nibyo ngibyo. Turabashimiye cyane Jondoniye, dushimiye cyane abo twabanye muri iki kiganiro birumvikana. Njyewe na Nyirarukundo Xavier bari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Nimukomeze mugire ibihe byiza mwumva Radio Rwanda. Ciao ciao.